Hei whakarehu noa ake e whai ana ngā keonga o te mātauranga, kāre i ko atu, kāre i ko mai o tērā. Koe rā te whakatau ai etahi o ngā akonga i poi ara i roto i ngā kōhanga reo o te whanganui ātara i ngā tau o mua, e kuhu atu nei ki te whare wānanga o Wikitoria i Naia nei. I timata mai ngā tokorima nei ki roto o te kōhanga reo o te herenga waka. I te rā nei kei te rehita rātau hei akonga hou. Well, I kind of see it as a path that has to be taken. Well, straight after there's kohanga and then primary school and then intermediate, college and university. I'm doing a Bachelor of Arts majoring in Political Science and Development Studies. So yeah, and I'm doing a few papers in Māori as well. He maha noa tu ngā akonga Māori kua whakapōtai tia te wānanga o Wikitoria i ngā tau kua hipa. Ko te whakapono a ngā tokorima nei, ka hore he whakaari ko atu, kia e ke panuku rātau, ki roto o ngā kaupapa kei te whāia e rātau ki roto o te wānanga o Wikitoria. I'm doing a Bachelor of Arts in Political Science and I'm majoring in Pals and Māori. Ki te haere mai hau ki tēnei o ngā whare wānanga, kia whai ngā tapu ai o taku pāpā, ara ko arapata ki wai, tēnei wā kei te rangahau ia kia tū hei tākuta. Ko taku mai tēnei o ngā whare wānanga, kia mahi tu tātou reo Māori. Nuku atu i te ruamano ngā akonga kei te whakaakohia ki te wānanga o Wikitoria ia tau. Hako te rereke o ngā ara, kei te whāia i ngā tokorima nei, o te reo me o ngā tikanga me tutuki a rātau. I'm studying law and a Bachelor of Arts majoring in anthropology and I'm doing some Māori papers as well. Hei te wiki e tū mai nei ka whakatauhia ngā akonga Māori hou ki te herenga waka marae. Joe Glenn, Te Karere.